čau, tu je Robo a tu pri mne predstaví sa váš Miko zabíja. Veľký skill. Ahojte. Na skipe musíš hovoriť, hej. Bacha, niekto ide ze zadu. Neotravuj ty lama. Bude to on, stav sa. Tam je, seknutý hore. To čo, padol server? Nie. Pozrite sa, ak dostane aj tento pekný headshot. Ty vole. No jedeme. Miko zabíja, jedeme na to. Dima. Daj mu. Kokos! Monster vám Miko, bacha. Dima. Toto je naše prvé videjko, vím, že potom dajte odber na toto videjko. Natáčaš? Jo. Hráme. Ako zmizli teraz? Už jak utekajú. Ale dostal net aj tak. Za chvíľku sa budú odhlasovať. Táto Higmania EU, to je nič, toto sú tu sami cheatery skoro. Okrem nás, my hrajeme čisto.